Namhlanje sihambe sahamba sinomkhulu uNdlangamandla phansi eSoweto. Mkhulu Ndlangamandla kunjani? Siyaphila kahle lami ninjani nina? Mkhulu Ndlangamandla abantu bayakhala la. Siyeza ukuthi bayakhala. Sihambe sahamba sasayifikela thina maqatha sizobona umsebenzi wakho ukuthi umkhulu yini lento ekhalisa abantu kangaka mkhulu. Cha mkhulu usho kahle impela kahle lami usho kahle mkhulu. Nabakushoyo ngoba phela uma ngabe umuntu ufanele ukuthi usebenze ngokungeqiniso. Kufanele usebenze ngeqiniso ngoba manje kufanele ukuthi abantu bephile, abantu bayagula kahle lami. Kufanele abantu bephile ngempela ube nensebenzo okuyiyona. Cha mkhulu zikhona izinto mina ke ngumkhulu abaningi bangibiza ngomkhulu wamanzi. Ngoba into ephathelane namanzi ila uzothola khona mina. Umuntu ongawasaba amanzi, umuntu ingezo zakhe ziyasebenza. Ngineyingezo ezijulile noma ngabe kuthiwa khehla lami uphethwe ikuphi ukungcola khona ngaphakathi okuhamba kuwo, noma ngakuthiwa abantu sebekudinekele kangakanani, noma ngakuthiwa wenzani ungcoliswa yini. Khehla lami uyafika lapha ekhaya sifike sikugeze sisuse zonke lezi zinto enihamba sibutha phakathi kwabantu noma esihamba siyibutha ezindaweni ezahlukahlukene. Sihamba thina siyigeze siyiqede ziphele emzimbeni womuntu, ngoba uma ngabe umuntu khehla lami kufanele ube umuntu uma ngabe uyindoda noma ngabe kuthiwa intombi kufanele ukuthi uhlobe ukhanye ube clean ukuze izinto empilweni yakho zizohamba bese ziyasebenza. Uyangizwa khehla? Ngoba manje kusinezinto wena khehla, sinezinto esingazinaki wena khehla lami ukuthi uma ngabe singabantu sihamba sibe nezinto zokuthi asikhona ukusebenza noma kunemithi engakwazi ukuthi isebenze kuwe ngaphakathi kuwe mhlawumbe egazini noma izinto oyinikezwe ebantwini, uma ngabe zifika kuwe zingakwazi ukusebenza, noma kube nezinto engathi mina ziyisigcwagcwa mhlawumbe zihamba zibe phekwe simo sempilo yakho, ubathe uya-apply imisebenzi ayitholakala, ubathe ufuna lokhu nalokhu, izinto azenzeka kubambeka impilo, ubathe uyibamba ngapha iyaphunyuka khehla lami. Ilezo zinto khehla esidila ngazo kakhulu ngoba abantu siyabona ukuthi bahluphekile. Awukwazi ukuthi uqhubekele uye phambili khehla lami ungazange wandlula kuleso simo esifana nalezo. Kufanele ukuthi sikugeze khehla, sikwenze uhlobe ube muhle, ube insizwa noma ngakuthiwa uyahamba nje kubonakala ukuthi khamba ijongo lapha. Zonke izinto kufanele ukuthi zenzeke phezulu kwesimo sakho khehla lami. Nguzwa kahle khehla lami. Mkhulu mhlawumbe kangichazela ukuthi mhlawumbe amanzi mhlawumbe ngezinto ezithile amanzi kakhulu ngoba athi usebenza ngamanzi ahluke ngani kunezinye izinto mkhulu. Khehla lami uthinta kahle uma ngabe uzothinta ngento eyamanzi ngokuthi ahluke ngani. Khehla lami kunezinto okufanele sizazi ukuthi amanzi athinta ukujula engingathi mina kuyingqikithi yokuphila komuntu. Ukuze zonke izinto zakho kufanele ziphakame ziswe phezulu, kufanele ukuthi uqale emanzini. Ukugeza kwakho kufanele kuqale emanzini, izinto kufanele ukuthi uyithinte kufanele ziqale emanzini. Ukhumbule phela khehla lami ukuthi uma ngabe uzalwa wena uzalwa usaseyingane, kunezinto osukufumbathe zona. Lezo zinto lezo ingane uma ngabe before izozalwa isuke izalelwa phezulu kwesimo ihleli emanzini esiswini sikama wakho, njengoba nawe wathi uma ngabe uhlele esiswini sikama wakho wazalwa usesiswini la kunamanzi khona. Ukhumbule ke khehla lami njengoba usemanzini ukusho ukuthi uma ngabe sikuthatha sikusa endaweni engasemanzini khehla lami siyokugezela khona, sisuke sikubuyiselisa emumva esiswini sikamama wakho. Shuthi sisuke sibuya sizoqala phansi manje la owazalwa khona, la ingqikithi yakho ikhona khehla lami. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ingakho sithinta indaba enkulu okungamanzi, sisuke sibuyele emumva la wazalwa khona. Izinto zakho kufanele ukuthi ziqale khona zilungiswe khehla lami ukuze uzokwazi ukuthi nawe uphakame uye phezulu khehla lami. Uma ngabe sowuphumile esiswini sikama wakho bese sihamba bese sizothinta izinto zakho ke manje amanzi awukuphila nokujula kwezinto. Noma ngabe kuthiwa yiphi into uma ngabe ithinta amanzi khehla lami, hayi ngeke khehla lami kuthiwa uhambe kabi, ngeke khehla lami. Sengingamane kuthiwe nje uthola umuntu ongekeze kwazi ukukuthintela kahle izinto zakho zasemanzini khehla lami. Hayi nguzwa kahle mkhulu. Mkhulu awutshela abantu ukuthi utholakala kanjani, bakuthinta kuyiphi number mabe kufuna mhlambe basondele bese mkhulu ngoba ula
yabo ngoba namhlanje ngiyabona ukuthi asikho esigodlweni ukuchazela abantu ukuthi thola ukuthi mhlambe ngelinye ilanga babona esigodlweni ngelinye ilanga babona kule ndawo ubachazele Mkhulu namhlanje ukuthi yini indaba okule ndawo namhlanje Mkhulu. Cha Mkhulu khehla lami ngibonga nje ukuthi sibe nale hlobo esiluwenzayo namhlanje. Cha ngiyatholakala ke Mkhulu, ngiyatholakala eSoweto iseBramfisher la ngikhona khona endaweni yaseSoweto kuse-phase 4 khehla lami la ngikhona khona. Ngiyatholakala nje umsombuluko kuya umgqibelo. Cha asikho isikhathi la ngingatholakala khona. Uma ngabe ngisuke ngingekho kusuke kukhona izinto mhlawumbe esiphuthumayo okufanele ukuthi siyoze attend ngoba abantu bukhwehla bayagula, abantu badinga ukuhanjiselwa izinto, bafuna ukulashwa abantu khehla lami uyangezwa khehla, bafuna abantu ukuthi bephiliswe. Manje lapho sisuke sithintwa khona siyayisigijima sikwazi ukuthi siyofika khona khehla lami. Cha ngiyatholakala khehla, zikhona nezinombolo zami 072 416 0832 072 41 68 3 khehla lami. Cha khehla lami uma ngabe ufuna ukuthi ulungiselele izinto zakho khehla, noma ngakuthiwa ufuna ukugezwa, ufuna ukubethelwa ekhaya, uhlushwa izilwane, uhlushwa yonke imikhokha le esikhona manje, ufuna ukuya emsebenzini, ufuna izinto khehla engathi mina uma ngabe ngithi mina sihambe sokugeza manje siphakamisa izinto ezinhlanhla kuwe. Cha khehla siyakwenza konke lokho khehla ngaphandle komona khehla, ngaphandle kokufuna izombulu zezimali khehla. Singabantu siyakhulumisana khehla lami uyangezwa khehla, ukuze sikwazi ukuthi siyazi ukuthi khehla ukuthi sihluphekile kulomhlaba. Ingakho sithi thina umsebenzi wethonga ungumsebenzi wabantu. Manje abantu mangabe begula thina singabalaphi bayolashwa ngobani ukuze sizoze sifuna imali ezinkulu. Cha thina khehla sisebenza ngokwethonga lethu ukuthi lisuke litheni khehla uyangezwa khehla. Bafowethu babukele emakhaya, lapho khona uyasubscribe and then uthintana nomkhulu kule number engaphansi. Sibonga kakhulu khehla lami. Siyabonga khehla, siyabonga.